kwate ku penga kahle kahle. Njhani vanhu va ka hina? Ku la risimu leri ra Peter Hlungwane. So mini vurile ku va ta jeleza na ku humesa tifayili titsongonyana before ni pfala lava va nge te ni nga huyi hi ku yi na brand ni va twile but na ku lunghisa swin'wana mfanelo wa mgidi wa ntolovelo luya khale ngopfu a kha ni sarisela ndhaku no way khale ngopfu na ku mi byele xitorinyana xitsongonyana mi ta swi twa ivi ni ku huyi hambi u sola a ba ni nga n'wi voni ku i ni blokile va ni blokile se a na a ta la so nghenanyana kwalaho mi ta twanyana mahungunyana ku ni ta ku ta matsematsema a ti leha ngo tifayili ta kona na n'wi tivela ma nga ni tiveli mfana luya na nona mati a ni kahle futhi ani va ni yevula mihlemihle ma hleka na ku ya mi ta hleka na mi share mi endla screenshot a ta swi vona a ta ku vuya na yena swi tolovela macimba mfana luya ya so va ta ni miyele ngopfu lungheni vo ma ta khale kha yevuriwa tipost a ti tsala laha ku vuriwa mina na ku ri like munhu loyi i tshama na yena everyday na ku mi twisanyana guys katsongo nghenanyana mi hlayile va thekathekeli kwalano mi ta twanyana fane wa migidi ntolovela macimba mfana luya a ni kova ku swo bahahabi mi vona ku nga ta khomiwa ta n'wi ba kwa mo nghenanyana matiyana marhelela ma tshama kahle ku ni ta ta ku ni mi byela straight kwate ku nya a ni munhu wa ti-beef man swi tiva mara this one na ku hi endla kahle leyiwa a ta swi twa na yena a nga tshama kona tlangeriwi ni kwatsa ngopfu sis na dya na banana la nghenanyana kwala ta mi byela it's just for leswiwa ntsena munhu wa ti-beef mara leyi na hindzisa leyi kwate over ni nga wa na swi lava ku ri na munhu a ni na bazi byo bya asma ni nga wa lawa swi lava n'wana a ta ta ni pfuna haleni yabonga nkosi mata wa mo nghenanyana mi tlharihanyana leswo ni ta ku mi ya vutsela na mi ta nghena mi swi twa kahle laha va thekathekeli kwalaho mi ta swi twa kahle mani n'wi weriwi doti un'wana n'wi bill last just simple small life nyana a huma vhaka ha nhlamulo na ku swi lunghisa kahle leswi ya promise zwakala ndoto ta ku pfulela ni nga wa la ta na leni promise ni nga wa la ni wa nexe laha na vuvabyi byi endla na vafana lava na bangi lama na juni za famba ya ntirhweni ka bangi maka thakalerelo ki migidi la a yi just switsongo ni munhu wa ti-fight mina ni munhu wa ti-beef or munhu wa rhuketela mani na laha ni rhuketeli na mi komba ya ku ku na swo karhi sukela kwini mi ta swi twa statement xa mina xa kahle yeah, I'm back. Mi ready mos. Ya sinyana ku loko ni wa ta wa kahle. Hey, na matati randa ku mahungu matati. Ai. Hi va thegeni. Na mshaweta hinkwenu. Barandi va the twins triple T marketing and promotion after dila hi marketing hina. Leswa ti beef a swa hina. So na ku mi briefanyana reason ya ina mutla ni nga pfukanga ni pfuke kahle mara ni swi kume khale mana mutla ni twa swi ni tshama laha leswi vona kha ni tsalatsala laha the twins a na chomi mina chomi ya mi Thomas twin na mina mara mo vona ni na munhu i chomi ya mina ka nkarhi walowo ni nga yima na yena me sa lo mgidi ti va ni I think 3 years back and i lo fostela ku ta ka hina the guy he commented ka post ya mina ni nga n'wi tivi hi ka hindla all white laha ka mgistani a ku i lava ku va close na hina maswiti mi ni twa kahle na mixo mi swi twa kahle a ni n'wi byela ku a hi na nkingha hikuva ka balu tshunela but hina hi tshama hi two misalo ivi a ti tshuneta mara ku na munhu un'wana a nga ni foyinela va yi two va huma swin'we kaya nge vuli maviti ya vona va ku hindoda i va careful ka misalo i menemene ngopfu i sechesa ngoti mhaka ta ku za ku tolovela i ta ku byela mahungu ya so no swi vitano na soko kona va ni seta ti-friend request va sungula fambafamba na mina loko hi endla party
leyi a last year a nga ri phati a lo rambiwa a hi maketa leyi a suit sa to kona inboxili a ni kombela famba na hina ni watana ni famba hi famba tahle ni vuya ka leyo okay mhaka yi sukela la na mi twisisi yi sukela la mhaka ni tsale post this year ni ku vavasati vo rhandza ku favor bolo a va nga va helela kahle n'wansati wa njhani wo rhandza bolo ma swi tiva ku munhu wa ti-jokes ma vona ni kha ni tsalatsala parents a yi dyiwile parents siku ra kona ene vo tala mi favor parents la swi va tani loko na ha tsala xitatasi laha hansi so to vona loyi a ba xilungu xin'wana xo huma lezimi le mavo vanhu va lezimi va tlale njhani ba xilungu xin'wana ni swi twa ku xin'wana na xi tiva xilungu mara lexi a ni bita lexi ni ku i katsongonyana ni vuyela kambirhi ra vunharhu ni swi kuma loyi swi wa ni rhuketela ma ni twisisa ni tshama ni nga vi xapu ni ri kwala ndlwini imagine fro va kona lava swi landzeleli leswiwani mara i swi vonile ku ni happy ni ku swi ni vava ni ignora comment liyani ma ni twisisa loko ni ignora comment loko na ha tshamini 30 minutes ni senderiwa screenshot wo twa van'wani majaha mabhizi no jikajika va mabyaleli va siya vakhegula va vona va busy na ma 2000 loko post a yi tika mina ma ni twisisa ne mara munhu luya a va chomi ya kona i senderiwile screenshot ku phela ni vula luyani a ngo gegagega yi ta screenshot ku va vula mina ma ni twisisa se ni tivusa kasi ni dyohe yini mina aka yena sati wa yena mugidi ku a ngo ni gega na ni tiva hi nga holovi ma vona swi va xapa swi ni dya ivi ni n'wi unfrienda ma vona ma ni tshami na tsotsi ivi ni n'wi unfrienda loko ni n'wi unfrienda swi va xapa loko ni unfrienda se ti na gegiwe ni ku gegiweni ma vona ni swi tshika mara luwa munhu wa kona na ri na yena ka Facebook ene i tlhela ni fonela a nga vuli nchumu hi mhaka ta sati wa yena i lava ku vula i lava ku tiva ta mina ma ni twisisi ni tshama okay ni ku mati matsongo swi famba ndlela liyani swi famba ndlela liyani so ku na chomi lava a va famba swin'we un'wana i Themba Dombo ivi ya khomenta swin'wana nga khomenta ka yena Themba Dombo a ni n'wi fonelanga no n'wi unfrienda a ni tshama na titsotsi ma ni twisisi so loko swi famba ndlela leyo ku na vanhu lava hi tshamaka na vona va hi gayida va ku ndoda humani ka vanhu va so ma ni vona so swi vuli swi tshamanyana kutani nuno wa kona game 2 lexi xitori xa hlekisa a fika a teka flat Thomas Tshwenda mina i tshama a Midrand laha St Jude a tifleteni o renta fana ni rentaka yindlu leyi misa loko o fika a teka flat ya Thomas a fika posta ka Facebook a ya byin'wana byi ndlaka ku flat ta vona byi hembela vanhu byo xava eka xava flat wena a wu na nchumu loko swi ku hi vona screenshot swa ta mantisi munhu loyi a sendaka i braya yena ene i senda a kha a kombisini ku i mugidi a endlaka swilo leswi ma i vula hina ma twisisi okay ri mati matsongo hi vulavula thiso ka swi tsin'wana mani swa tibifa swa hina ku gegagegiwa mitlawa mina malume na mina nchumu hayi timiyelela following day ku tiwa la ka mina laha ku tekiwa picture to ka van'wani va renta ti-double story ti pfumala na garage va hakela swimali swa 5000 va ku phikizana na hina so loko ni tshamini ni tivutisa ku fight ya kona i yini ni lwa na mani a ni tivi nchumu a ni twisisi hi swi ignorile hinkwaswo mara kha hi swi tiva ku mfana lowu mugidi i vula hina i tlhela vula ku ni vula vo va fana lava ma ni twisisi hi ku mati matsongo swi tshika ni timiyelela and a ni tivi loko a vulavula hi mina ku ni ta rhenta 5000 a nge lunghi laha ku hakela laha ni hakela mali yo tala ngopfu ka double story leyi mina so a ni nga lavi ku ni tongisela swona no mi kombisa so swi vuyi swi va tani n'hweti leyi nga hela tin'hweti September mi nga mi ti voni ti-post ta kona hi biwe tuti Thomas van'wani va jelezela va ri mina ni timenemene ivi vanhu va ku post a yi fambi na vito a ku ni vula 1+1 i 2 ivi vanhu va khoma nghena va comment va ku vhela swi tiva ku vula the twist ma ni twisisa ni se ni ti vutisa kasi hina hi dyo yini ka misa lowu se ni tshama ku na thuni ra mina hi pilani kundoda misa lowu I think na problem se swi laha hi n'wi vutisa problem ku i yini okay hi vu hi tshama hi n'wi fonela a ta hi tshembisa ku xigazeni na madyambu a fika a ta fika hi kombisa misa loyi i fika teka xitatimende a xi jika ni vuli n'wina ni vula mfana wala ka mageva ma swi twa mara xitatimende kha n'wi byela ku swi leswi va ri a wu vula hina ma ni twisisa okay hi ti tshikini teto i hi keka every day last hi ti 24 ta September ni xave xikipa xo durha xa 3000 xava jean ya 7000 mi nga mi swi voni leswi swa mbarini hi 24 post ya ta post mo mbala mpahla yo durha mi tlhela mi ti kukumuxa swi mi fanele no mi fanela
loko na ku ri misava ya guest mina i xixe xin'wana ma twisisa ene hayi ku a ni swi tivi i tlhela sendela vanhu ku ri vula yena the twins hayi Timothy vule the twins ma vona so ene mhaka leyi hi kuma hi the following day hi Sunday ya kona hi tshama byela tomara ku a ni tshika humi ka yena so siku rin'wana xitori xi nga ni kwatisa ngopfu siku rin'wana ni ya laha a Captain Park laha ka festival mall ni fika laha ku se swin'wana laha ni nge ziriwa ku tirha a fika ni hlambu ku njhani ha tivana ko ku njhani kona kasi molo va na mugini ka va ta mani na munhu wa swi tiva vo hi keka every day a na mhaka na swona hayi okay it's fine a ku i yini a fika ni hlamusela ku post liya phela hi leyi senderiwile misava loko ni gangiseni loko a ni gangisa se i bula hi wena every day ku wa swi tiva ku 1 2 3 ma twisisa ne se loko a ku sendela post leyi sukela ku phela ni ka Facebook ni babzwana every day na loko kha ni ba ni tshame swimming pool ku beke a ki swimming pool ni va ni kha ni ba vona se loko a ndzi nyimpi yako i yini wa nga n'wi vutisa hlanga lexiya ni ku tlhariha ne xo teka foni xifoni xo mara a wu ndzweli kasi va fana va zondela yini a ni va bula na va titwa ngopfu lava va twa ngopfu va endle yini ku titwa n'wana n'wana va titwa manu kona swo boha ni titwa ni mali ya mina va endle yini a nga hlamuselanga ene a nga swi tivi ku ni ri swi tweni mina maswethu ivi ni miyela loko ni miyela siku leri ni sunguka ni famba the following day ni ya Alexander exitangeni ni ya ku J ni fona twin na ku i tata wa ri busy ni famba na guitar given lwanga nwa Hennessy hi gushi ya mina misalo ya hlangana a va hlambulani given na yena mfana ngiti tshama xingena given a nga swi tivi hambi ku ri va pastor donation va chingeriwe va nga swi tivi va chingeriwa yini and then misalo given hi fika hi tshama na given laha hi tshama hi tidyela vuswa misalo i humelele kanti swi voni ku ni laha aka loko a fika ta va hlambulani given se a fika ku xo gita nga miyela a nga pfumela loko a pfumela hi tshama tibuleti hi khalanga ni vulavule na given a ni unblock ka leswi ya tesori given xi ala xi ku no wa delela kasi a ni ndleyini manitisi a nga hlamuselanga hi ku hi tshika matolo na tshamile ni tlakula mati nino hi loyi munhu i ri hayi khalanga mi ndzeli post liya mi nga tshama mi tsala siku rin'wana mi ku loko munhu a ri vukatini why a nga delete tinamba foni ta hina a mi nga vuli xona lexiya xa la Captain Park na maswetwa nhwenya luya endzele swin'wana ene hi tlhe hi foni na nhwenya luya hi faka na speaker nga swi tivi yena i ta na mahungu man'wana matambili yime ku tsi ni n'wi langusa sori i ri yini a ku a mi nga bi xin'wana ku ndoda a ni tshama ni geka munhu ka Facebook mina ni tsala leswi humaka laha enhlokweni ya mina ku ni vula mani vuli munhu swin'wana a nga catcha ku vhele post ya ka munhu a ku a ni ku a ri n'wana bula xona ku hayi na xivona xa tichuwa a ni vutisanga nchumu ni miyerile ni suka following day ni ya deposit mali laha ka Captain Park ni fika ni landza munhu luya ni ku hendo hewe sister na la phela misalo i tiri ka mina a fika ni busa mabula na a ku hayi ka teso si loyi i menemene vile ku buliwa va gangisana hi vito ra mina vile ku buliwa na tlhelo mantisisa va gangisana va kha va bula loko na mina kha ni bula kha ni vulavula swo karhi se swi loyi i teka mahungu a yisa ka bari leyiwani mantisisa okay loko swi va tani miyela so swi ni dya ku why kanjhani misalo i vuya fona Thomas a ku hi twins na problem kuna mhaka Wi-Fi yi lunghisa i la ku ri before ni fika kwalano n'wana loyi ivi a byela mahungu man'wana loyi misalo a nga vulavula ku bed hi mina Thomas ivi mina ni ta vula mahungu ni voni ku byela mfana loyi a nga na nchumu na mina antswa maybe na 50,000 a bank a nga na nchumu i hlayise sati laha leswi nga vula sweswo mina ma ni twa ne ivi loko timovha leti a ti postaka a ta yena i ta Nigeria lowun'wana hi ku Nigeria loyi va ze va ta ka mina va ku hayi la ku mi ndlela ti-payslip na tiyini ti ta kuma timovha hi ti-business letin'wana hi ku mina twini loko hi xava movha a hi xavi vitsotsi hina hi ya bank lowa bank ya hina hi yena a hi improve-elaka timovha a hi nyika or hi ya garage ya xava movha leswi a hi swi endla ku haya ta mi endlela so even loko a ta endla timovha leti ni tiva information hinkwayo se ni byela kun'wana loyi mina ni ku timovha leti a ti postaka a to va tingani to va 4 and a ta yena i ta 2 la 2 tileni and vulavula hi ku a ni teka mahungu ya mina a vulavula 2 na mina Nigeria luya a nga n'wi pfuna ku n'wi xavisela a ta yena a ni nga dyohanga hi ku ni vula leswi nga ta yena timovha hi ku a ni na mi i vulavula swa mina na manito ene na mina se a no kombi a ni lava n'wana loyi a n'wi byela ku se a ta swi tiva ku na mina mahungu ya mahungu yo karhi mani twisisa swi va tani n'wana luya ni mpela a teka mahungu hi ku mamugobozi na yena menemene xo teka mahungu xi ma yisa se mina leswi n'wi dyile ku why mina ni humesa swihundla swa yena ene a hi swona ntsena na timhaka to biwa ka sati wa yena leya sudi ni n'wi byerile ku i dyisiwe kwihi amahlweni ka yena mani twisisa ni so a twa ku vava ku misa loyi wa ni tivela ma nga ni tiveli fana loyi mina a nga ni tiveli mi ni tivela Thomas ntsena ku hambi nga ta va ni tivela fana loyi na n'wi tivela ku a na yena a teka mahungu ya yena ya le ndlwini a hi byela mina ni nge n'wi byeli timhaka sati wa mina laha
ku se to amile masikwini ta ku byela mara hina swi tiva ta yena ku le masikwini namuntlha to amile masikwini khalanga ri swo tswa ni kuma chiri ni ya dya yona ku le masikwini i nga endla i nga byela munhu wa wena swo sa ku upfa kahle wena never so ivi na mina ni teka mahungu lama ni byela mani ni fana lowa loko ni byela ni fana i chiri leyiwa ya mene xi ya n'wi byela loko xi ya n'wi byela fana loko nhloko yi so mali ze wena ka so yi pfimba hi ku timhaka ta yena ni vuletele hinkwato se a vona ku Thomas hi game ya Pirates na Chiefs hi ka ya bolo na ku mile ku ya ku na ku bula na wona mahungu Thomas a ku na Timothy ku drive a va dropa phone a nga na ku bula na nga kona manjusisi ha xa mntu ka fona Thomas va hlangana midred ala mai vuyi loko va hlangana munhu wa mati ya loko swi tano ni mo nteka Thomas la ila nghena ta hlamusela swin'wana yena ni kwate kunya na ku hi xitatimende ta swi twa kahle ku a ku na mene ku va munhu a nga vulavuleki ene hinkwenu a gagobosa la hinkwenu la Thomas ni invite kwihi a ni voni la ku va munhu a nga nene la se misa loko a pfimba nhloko a fona Thomas va hlangana va bula a ku xikombe vana khala ku la mhaka so misa loyi i byele Thomas i ri ta ni fonela a nga ni fonelangi hi mina ni nga ta ka foni mina ni teke foni mina ni fone ku njhani emugina le kwa ndlu kutana haleni a ku hanya vuhlambeni ndavuya kwalano ni ku endoda ta huma mina i Sunday na mutana haleni to Thomas a ndzi mahungu karhi hayi o bula kwani yes Cheriliyani hi byerile mahungu lama ku wena emeketelini va ku jele nsati i kha swi vona hina and so to wa ku byela ku famba disa papa hi ku mina ni masikwini and fa i jana na ndaku wena ka sati hi vunhu byerile mina sweswi na timovha ka ta wena ni vurile ku wani wena ku yembe ku timovha ta wena se i va ku okay amiyela a ni fa teka mina kwala ku solve a nga tonga a heta swi famba timhaka ta hina no fani ni banya xuta so swi ngele chavi CMC salibona akwa khalanga ka before ni ya kaya xavona phone khalanga ku jale bot awutwali lungisa phone yawe awutwali inga fake headphone kube enda phone so isuka leswi awutwali wanitwa na nifaka mchumba na wena utwali anikuthi huma tlhengena Thomas so fuck a ni swi tivi ku endla yini phone leyi Thomas huma tlhengena bot so loko timhaka ti ri sweswo ive ku na lexiya xa va ri mani lexo rhunga tiburuku Mr Menzi vele timenemene va ri swin'we na yena ka hlavelela vele i chavi i fika a nghena chavi ka life ya Mugidi a khandla mun'wala loko a ndla mun'wala chavi a nghena Mr Menzi xi vutisa Mugidi xi ri chavi loyi o request a teka ni n'wi teka na Mugidi xi ku hayi i nga n'wi teki celeb yaleyo menemene a nga ni promote ive Menzi xo ku nghenisa chavi loko chavi a nghena a nga twangi va n'wi byela swi teni mhaka tena ku ya wena o nchumu a wu phuxi swa mina xava vutisaka ta phuxa njhani ku hi birthday ya wena ni ku yisini ka life for free ene ni phuxa yini ene ku phuxa kona u vula swiphefumani leswi swo nuwa leswi swo ku fufutela 2 minutes ku fufuteleni pfum 2 minutes hi xavisiwana hi nkanu perfume ta kona ya loko mi nga swi lavi mo tshiki i sweswo i business ya njhani yaleyo so loko swi va tano loko chava a heta va ni fonela discuss i ri ka ximisa loyi hi lwela yini a ni swi tima i khala ka ku be chava na mina ni ku biweni man twisisa na twala ya wa twala oh okay ya se loko timhaka ku ri teto se chavi yimanyana se chavi loko a heta ni fonele ni n'wi byela ku chavi misa loyi i tshama ka ni geka no miyela swi hela hi famba hi ya a Giyani a ka festival ya munghana lonene chavi loko ni heta or phone i ra phela n'wi square loko ni heta ku bona n'wi mi biwini ni tle yini va rana n'wi byela ngoma to swin'wana swi nga yangi se ni vutisa loko se ni cheka hi lowu munhu i ni unfriend ni blokiwile na mina vhele ku swa ni n'wi bloka ni nge tshami na munhu a ni bloka man twisisa ive ni byela Thomas loko wehe ku blokini ku hayi i lo ni unfriend ku bloka xexo man twisisa huma ka xona se ku na gegiwa na swi twa ni masente na n'wi screenshot mi kha mi byela ku mi nga hi sendeli ma hi sendela so misa loyi i na problem kulukumba loko munhu u huma ka yena a huma mara i wa lava yini na ku mi byela xin'wana ni tshama hi kha hi vuya kaya hi khumbi T6 yi ba top yi fika va breakdown club makhati va tata va ta yi koka va insurance va yisa
aka upcool auto la ka bafana bakulana na bafika bayilungisa bafika sala bakwala ba 30 something kushifa ba endla engineer kwayo ba blana movha leyi athamsekile even clear baka so claim nifikini ask only 5000 ka yena nikunyiki mali ya hina triple T yi teka 7 days loko ni request sweswi yi ta ni babisa ku abalava deposit ya 20000 aya and I communication nyika mata siduma ndhawu leyi Alexander kwayo ku mini lombe mali ka yena munhu loyi ni tshamaka na yena 5000 hi ku liya ya hina ni ku yi teka 7 days and ta ku nyika in Monday ku ri I think was for Friday a yi fikaka na Monday mara siduma ndhawu leyi kwayo lava Pitori leyi va lombe mali ka mina he wena leswi hina nga promoter le simple kitchen perfume tesa ku ngena leswo nwa he promoter va di junk food a kombela na pain anga tshama nyika na pain a ku dyanani leyi hambi ku ri biya a tshama na biya yena mina me Thomas no hi 2 so leswi vona ku na nki ni hetile la a ta ku switwa ku swiya kwini so problem leyi nga kona vanhu va ka Gaza mina Thomas a tshama n'wi joyela nchumu a tshama no ngega mina a tshama ngega munhu mina so loko a swi lavi swo gega no tsala ta xixuma kumbilini ya mina munhu a ta ka mina a ti straight a ni chega tota ku ni face a ni munhu wa tibifi a ni munhu wa leswi a na kuma ti-likes mina hi ku famba wele la ka Facebook hina le ka marketing that's why mbona hi hanya marketing every day dya swona hi dya timovha hi dya tombstone hi dya printing man twisisa so misa luya ina nkinga short twist yes before valavula ku vutisa swin'wana obo la ni tshama ko ya ati mina ya dura 9000 kwala still I mean and I'm in charge ka n'wansati mina I need to n'wansati aswisa muthi a tekeni yini ku ri a mi tirhi n'wansati fona ni pusa ni mahasla mi tirha strong so nkarhi n'wana ku mi stupid nyana ka ku bari swi endleka ku a yi tlhariha ngopfu huma ka business ka tona malembe na malembe ka hi va le ka ti-idea so leswi ri kwatisaka mgidi hi n'wi nyika ka mina a ku ri bottom na ti-idea to chomi ya mina a ni n'wi pfalaka handle mgidi ni n'wi nyike ti-idea ku hi tirha so and even the first va buka movha ya yena mgidi va n'wi hajekile movha ya Durban pfune hina movha ya yena mara ni koti ku n'wi nyika ti-idea teka xipekhiya tsutsuma ilanda movha wa wena yi nga kona wa hi vona hi track ya wena mara loko ni ri munhu un'wana a ni ta ni n'wi pfalerile mgidi mara loko still a hi sala ndhaku hi ta n'wi chela ritshuri because ku miyela swa hlupha mgidi a nga phikizana na hina triple T ni vulavula hi ku ri i ni fonela every day a ku khalaka timovha ti nga sala khalaka timovha ti nga sala i lava ku twa ku ri timovha ti bukiwa and wa swi vona tibukiwa every day because leswi ya ni kwatisa mgidi a ni n'wi byelangi loko ni n'wi nyika 950 per day yena ya endla 800 swi komba ku ri i ri la ku bita hina and still a yi thentangi a yi thenti i 950 per day so ku komba ku helela i busy i phikizana na the twins triple T lava nga va kuma gamini ay man a tlheleli ndzhaku mali mukhuzeni n'wina mukhuza mu ku relax wo people and then now la ka the twins nge lungi na n'wi khometa kwalano a yi n'wi chavi loko a nga ni block a nga ta n'wi byela request a ta la na face to face na ku lava mara i ni blockini and ni ta la hi ku yena each and every day i ta ti-life and I'm bullish uma n'wina mo tlhela mi hlekelela kha ku 1+1 ni vula leswaku 1+1 a vula hina mi kha mi hlekelela masi se mi nga vuli sweswo timenemene n'we mi tshamaku na yena loko mi kha mi tshamile mi timenemene the twins hi menemene we khale the twins va tale ngopfu va hi zondaku lava va ka tshama na hina va hi rhandza and still a na mhaka na vona vo hi dumisa na yena leswi swi ndlaku a vulavulaka mavito ya hina ku na lava nga swi tiveki ku the twins i va mani loko va gugula the twins i vanhu va kahle mani vana na ti-business o hi kurisa so n'wi byeleni ku ri vumenemene lebyi a nyikiwaku byona hi nsati a a twi nsati mina la va byeli twins a twi nsati va va phondo la ka hina ati bhaleni xo sungula nsati u huma swa yena chomi ta yena ni huma swa mina twini ra mina ya enjoy ene nsati ni nge vuyi nsati a nga se vuya mina xo sungula number hi fanele kuma nsati a ri ndlwini ku ni vuya byaleni mina a swekela swakudya se a ni fambi na nsati byaleni loko ta ni famba na nsati i ndhawu ya micati hi nga rampiwa special va ku leyi kumbe mi tala na family ya n'wina so leswi ni ta famba
wasati every day gidi njika ntwa yena umasa khanga papa nguthelele umuntu ayiscreenshot ngusendela umuntu kade weird andi yayena live anungishengeke umfana nsongo lo migidi nikobete noti the twins abaza bakufihlela nchumu bitongwini wena ti business hinkwato leti ti endlaku hi ku maketele perfume ta wehe mahala ene kumeti tanto tala ngopfu. Number 2 uzama ku teka triple T brand. Let me show you. Ay twi vavasati hina ay ntukuna n'wana va kha va tsatsa swipostani ku hava vavasati so gegwa Vona la triple T u ku ndlela leswi i ku tirhisa brand ya triple T ku ti perfume ti xavisa mara a zangi lava na peni kasi va tota thakale na wena mantoni sweswi no ikhali kona no remember ikhali excel ikhali ri kona ne ene u vona u nyika munhu a tiri n'wi tisi leyi triple T brand leyi i brand ya the twins leyi a n'wi hakerisangi mara i ta famba ku vulavula ku beda hi hina n'wi nyika ku ti-ideas ku tirha njhani endla so mara namuntlha i kota ku vulavula ti thyaka hi the twins. So wena mgidi wa swi tiva hina leswi swa ti-life hina leswi hi swi nghene khale hi tlha hi huma ka swona a hi nga swi lavi ku ri yi suka ka gaza ku loko yo suka kahle ka gaza a ku na wana nga ta yimela ka gaza the twins va zamile vo tala vo lowa va tshama hansi lava hi n'wi napa va tlhela va hi khomisa va tala ku ri va humese leswi hi nge endli i nyumile hi December sweswi yes swi wa swi tiva ku laha kona loko za ni kwatile timelemele lava tshamaka na yena va vulavulaka swa delela swi endla yena the problem competition va la phikizana the twins huma kule the twins hamba original and we xava shop ya nghena mi swi vona and the twins xikhwama xi kona nyana ti hanyisa ha ti hlayisa a hi hlayisi vavasati. So please mi nga phikizana the twins ni ka xava buxi sweswi loko ni yi lava na mundzuku ni nga yi xava a ni xavi mina ku yini i famba xana swikipa swa ti-fake le amara vasati leswi swa ti-Fabienne na ha tonga a humesi a xava lixopeni ka Fabienne a ku posta ku a ngheni xopeni cash a xava xo sungula Bokati a na labor i cash Fabiana i na labor i same like True West ya fana i Uzi wa hakela every month ya xiteka ku ti ku hakela so hi nga phikizani so please va mu byela ku ri no yi sukile ka gaza the twins va kwatile leswi a swi sungulaka u ta swi yimela na hi miyerile deki wa masunguleni hi miyela ku hayi huma ka swona hina brand ya triple T i ya hina a hi endleriwangi hi munhu un'wani na loko hi susa no one nga ta mu byela ku guys wa mi onha brand ya mina i brand ya the twins liya. So please sika swi tshaka i ri endlaku hi ku swi nge ku yisi helo hi laha ku phusha vuton'wini wena the twins a wu tshama yi phusha nakan'we so u n'wi byeleni a stopa tshaka leri endlaku before swi ya ku va n'wi dyelesa ti-99 a sudi kha swi vona nsati wa mina i ri hayi ni dyaku hi le masikwini i sati xi lexi la ku na life la va la ku duma hi the twins hi dyondza vo tala a ku na munhu wa ka gaza a nga duma a nga hundzaka the twins vongo hi zonda hinkwavo na bangi life hinkwavo ya va huma ka the twins a va pfaleli hansi na munhu na wun'we hina ha va le ka ti-ideas go ahead vona endla swona so a va nga vulavula va nga hi promoti va hi pfalela handle mara va nge phikizana va nge lunga the twins hambi va ya kwihi the twins hi ti-boss ta vona hi ti celebrate ka gaza and leti nga na mali ti kotaka n'wina mhakasa se va a hi twi hi vavasati hina va twa hina laha hambi vona mali yo tala vavasati va hina mara va twa hina xamthetho loko ni huma ndlwini meka sure ku ri ni veke mali ehenhla ka tafula n'wansati ka ni foneli ku ri namuntlha ku na xinkwa no a ni tshama na ku sungula a ni control n'wansati yivele ni control ni bakatara n'wansati a cina mina naswona loko ni ye le khonjeni ka katekani wa mhani leni byi tshamini va tlhela va miyena va hi sola mari na vona va tsaka va hi rhandza ngopfu na vona ene loko swi sungula ho vulavula ngopfu ku hana munhu wa one lo a maketaku brand ya triple T la n'wina hi maketa hina maketela every day I'm post the brand ya triple T mara ku vona hina hi xava leswi endla leswi maketa leswi
dyondziseni ku ri xandla famba xandla vuya guys mi tshika mhaka leyo ku mi la ku maketeriwa ntsena na ku mi tshamile mi tshika ku hleva hi ku mhaka leyo hleva ta herisa hina mina ni chavi munhu hinkwenu no za ni kwata la ni savage n'wana nkulu ngopfu ni nga mi hangalasa mina loko no kwata tigigini ta vona va ri kona tshamini tlanga mpama va ni khomisa futhi yo khomiyo never se va kwata ka vanhu mina kwale mi nga tigigi am tela ku ni mi hangalasa hinkwenu ni savage n'wana nkulu ngopfu no tikhoma ni kuri na 40 years sweswi na vana byi jeza ti-brand to durha ta va 14,000 a ni byo hamba ti-glass tete exitarateni phela la ka gaza lawa betonga ku loko miyela enga ku tibari tlhari ngopfu ti tefa ta khale Facebook mi tiva namuntlha 2002 ri gaming Facebook loko yi nghena 2004 Facebook 2004 yi nghena ama hakasa hi maka gaza ku ta Facebook the twist ai dume khanga lo mi teta ku mi tshamela hina timenemene hey this hey this mi kha mi luma mara lexi tsakisaka I ku ri loko u hanya nga malala enge a wu yi helo the twins ya every day and va tlaka va hi kota va nga yi koti mara hina na gigi vona va ta lava niketela mara enge hetu va ku the twins va ri hala ku na festival leyi number 4 famba ni mi ya maketa mara vona ka hina va niketela swilo swi komba ku ri kahle vanhu lava a va hi rhandzi ku ri va lava ku hina vhele nga yi mara luya migidi ne migidi swa tele ngopfu a no brifa nyana luya a nga hi tiveli na hi tivela yena a nga hi tiveli i heta midrand yindlu ya yena midrand a nga na stangi va hlongola va nga hi tsoteka rent sweswi va laha bibi xa crest mall la toka a hi xave yindlu la buda simple wa nyongo xa wa tota ti did when wa tota ti la vona va ndhawu leti tindhawu leti amilo xava ku posta na le ntshama komi Jude la se Jude and not fake se Jude lifestyle complex no rent mara va ri amilo xava a tshama drama ku ntshama ka double store wo joina garage xi nga ya yina ku u ta swin'wana u ta stupid fana loyi bari ngopfu bari ngopfu fana loyi wa tiva and then la no mina la no na hakela rent mi no apply mi next la to go wa control n'wansati la ku byela hina no mali ku tolovele kumenemene byi endla chomi ta wena that's why i tsandza na hi diesel yinene wa hava na gush na 6 pen nga xava hi 2 months gush va kota sweswo loko hi xava buruku yo and a yiveli munhu hina ho hasila na twini loko xava movha post xava movha garage a hi xavi swikorokoro hi kha mi yi vona a hi ta managerian letiwa ta managerian hina hasla and ha tirha hina ha tirha na sweswiwani va ni vonaka so mi ta ni vona ni file post ka Facebook ni kha ni dya breakfast ka ri munhu leswi ya ri kona breakfast ni ri na meeting and swa humelela leswi ni ndlaku hina a hi endli swilo hi nga humeleli so loko vanhu va ta phikisana the twist la nga yi ti languta i mani u huma kwihi u endla yini u tiyile na u na mani munhu ka khadi ra wena so sungula a hi vutisi ku yini mani munhu a hi vutisa ku na mani munhu ho xava so a hi koloti futhi hina kota byala swin'wana ku khoma mali khoma mali ya 10,000 i xitata xa yini mali ngo tshama khadini na hina ti-deposit ta makhumbi to ta ti-20,000 mara mi nge voni ka hi kota famba deposit mali yi veke dya kahle mali lowu namuntlha ni dye 1,000 yini xilo lexi wa ni bari ngopfu genge leyo yi tsuma ya draw 5,000 mali ya hetelela yi hangalasa ku khome mali hina hava ni n'wi byela ku ri hi mali yi dyaku hi siku a nge phikisana mina mali yi dyaku a day loko ni humile ni spendaku ni nga xavi so i lava ku phikisana hina ku ve yena na salary hina u tolela nghena ka khanda from triple T phela chumela n'we timenemene kuloni mi n'wi byela ku ri hey leswi swi ri a n'wi chavi futhi a vuli leti hi vula hi fila loko a lava leswi hi nga bawa every day mara a swi lavi kurile hi byela ku ya huma ka this thing hi lava ku focusa ka brand ya triple T brand yikulu ya misava kwa jikelele i brand yikulu va swi lava swi lavi liya is a brand yikulu i mani hi yini company mi tiva ku munhu ntima nga maketa company yo fana na Bokati the big company hi sungula ku hava and la fana va ba mavoko va ku ya leswi swi ve ku tirheni la twa ku swi nghene hi kwala swi nghene njhani kwala
leswiya swo ti endlisa lava no ba mavoko so I la ku mseta sweswo kusukela kwini a na bifi na munhu o gega each and every day i le ku twa ka ku vava hi ku hina hi buy brand ntsena ene ha posta ku xava xilo posta na xilipi mi ta swi vona ku i original a hi mbali ti-fake Fabian whatever a hi mbali sweswo post a posta le xopeni kha swi vona ku hi swona original famba swi dezo kanga ene nakona munhu ku mbala lexi a swi kotaku a famba pace ya wena ya swi laveka vuton'wini ku va a nga pace ya yena a hi n'wi blame mara vulavula hi the twins a ku ha titwa vhele because ha ti kota ha ti xavela ha ti tsandzeki hi fanele hi titwa kasi mina hi i mali ya hina musi fanele hi titwa so hi va briefing loko va na tin'wani ti nga vuya ti fayela ti nga pfuna mfana loyi i vulavula ngopfu loko a tshami na n'wina fa mi n'wi tivela swa endlu ya yena i tshama rhuketela vafana van'wana va la phumulongo va le kwini a va vhakele endlu ya yena leyi va ku a tshama swo pfina mina fuck yo mi nga hatela swin'wana swi ka Facebook mina a heti double story leyi yo akiwa hi switina swo foromi swo hisiwa le kaya leyi nga ka double story yo yima so a yi heti yi hela le kaya hina ake yi nga yimi so mi byela ku mi n'wi byela ku ri leswi swa tinyimpi hundze khale ka swona mani a ha swi lavi kahle hi kurile hi ri so loko a lava swo karhi hi n'wi pfunile ni xavisa misisi lawa se hetile a va ta xava misisi laha hi xavisa misisi laha ya kahle quality ni ta mi xava misisi laha ma yi vona a swa endla business hinkwayo hina ku na ku yini hinkwayo hi leyi ma yi vona misisi ya kahle yi tele ngopfu ni ko va ku yin'wana ya handlwini la ma yi vona mi ta xava mi tshika leswiwa swa ku yini swa ku tshika ni wa migidi no bara a la ku mi ndisa kwana se moya mi wu ye hansi ni se ni kahle se ni ta dya na vuswa ro ni nga huma breakfast a hi humi breakfast Thomas hi nga ya kwihi Sunshine hi tata ni landa na driver namuntlha ya hi waterfall call loko a ti lava vanhu va ka hina the twist a vanhu va nyimpi hina ho ti hasilela shem hina a yi yiveli munhu lexi a hi tekeli munhu a hi robi munhu a hi lombi hina sweswi hi xavaku hi xava straight hi mali ya hina loko ni xava gush a khadini ra mina xin'wana ni xavaku a hi tshama mi twa va ku hi lombe mali ya ku xava henisi hi lombe mali ya ku xava twa ku ni lombe like va munduku hayi hi kule ku vava ngopfu hina ha ti tiva la huma kona hi so hi endla swa hina simple so loyiwani a la ku n'wi hlantswanyana hambi o ba ti-life lane a mi ri ni huma ka yena va tele ngopfu va nga ni fonela vanhu va serious va ku huma ka sweswo mara leyi a yi nga ta yi tshika a la ku ni mi twisa ku loko ni tsalatsala ni twa nga swa hlwela ni participate swin'wana ni fa ni bayisa ku njhayini so a la ku mi endlisa kwalano mesa loyi a yi bari a nge lunghi mi n'wi byela i bari a twi hi n'wansati mina futhi hayi mina a hi twi hi vavasati ha twanana na vavasati la ndlu ya hina laha ku twana n'wansati wa mina namuntlha endla leswi hi ndla leswi ene a hi fambi na n'wansati byaleni mina bilo batiluka njhani fambi na n'wansati loko a ku jikesa twa mina huma last time Cape Town famba na chomi ta wena tiphina famba na n'wansati byaleni for yini famba na stadium for yini mba byela va gegagega va tshika ku gegagega va ta ku hina hi fambi na vavasati a hi fambi na vavasati ya ku rhandza a hi twi va a hi dyisa vavasati hina or a hi dyisiwangi hi vavasati ku fana ku mi nga dyisa vavanuna hina va swi tiva ku hi tirha yini ene a tshama hi tlela handle loko hi fambile leswi a hi ka munghana lonene leyi ka ti-award hi fambe hi Friday hi vuya hi Sunday va swi tiva ku hi ku tirheni hi yandla mali ya pfeni a va hlonipa n'wansati na n'wanuna va fanele va twanana hayi ku ri tluku le ndzhaku tluku mi va byela van'wana na lavan'wana mi va byela lava va hi gegagegaku ni ku ximungu xa jika wa ta vusa veji a hi ku ri i ku ba vanhu i ku pfukiwa i va i n'wi ba va ku i savage ene ka yona so ku miyela ngopfu nkarhi n'wana swa hlupha I think swi lava munhu a vuyela back la ka heka khale ende ku hava munhu a nga vulavuriweki ku hava munhu a nga goboseki mara swa swa we the choose every day swa mfana wa mgidi luya na nsati wa yena hayi kombelani futhi ala ku hlangana na yena koma simemisa luya ni nga xi humesa ni nga humesa bullet ala ku hlangana na yena misa luya ala kota ku hemba ko yini vulavula va swo karhi 2 minutes so phone 3
wata munhu gega ngopfu munhu wo hleva i xanga u hleviwa xanga u gigiwa every time wa tshamile lava ba mina la lava ba mina la lava ba wo ba yini we wo ba yini we hina a xavu gegiwa toloverini khana ene gegiwa i nga ri na nchumu u nge gegiwa i nga ri na nchumu triple T ya gegiwa every day ha vulavuriwa every day so hi toloverile because hi na brand yikulu ya misava hinkwayo jikelele leyi mi tirha mi hanyaka yona na hi hanyaka yona ene mi nga rivali before hi heta triple T i brand ne ya maketa hi na ya maketa company saluni car wash I chavi sweswo ni yeah so yes and the truth are na helwa ngipfunile hi ku tatiya ku movha i rentisiwa ku yini enda a vula tin'wana festival hi maketela tona hi fambisa mintirho swi va kahle mi hi hakela ene a durha vhele hina shem because huma kule ena brand yi le henhla a hi kumi 5,000 hina a durha hina so elo mtaka the twist ma mi timiserile mi budgetile mali hina a durha hi rhambeni hi ta mi fambisela mintirho hi maketela ti festival ti company ti car wash ti saluni na n'wina va menemene menemene sharp the truth I tell me ni va briefly van'wani va ri i marketing a nga ri marketing a na ku mentisa ka misava mugidi tsona ka chava ku la mitrain hi ku na u ri ti vona na ku hindza misava market so ta vele ku hi fanele hi nghenisa ku hina train mara a na ku mentisa ka hina misava luyani swi swa nga swi endla hinkwaswo a nga rhandzi munhu ka mageba mfana luya a ku na hambi ku ri kwale pitori ka mfana wo nusa timovha josiya a va n'wi lava wo fostele ku menemena ngopfu na xona xa tshama na xo va rin'wana lexi xo ri mpahla lexiya va tlhela va lava thumu u tshembe swa fana le continue ni va hi minyile continue mara mhaka na swona mo hi huma ka sweswo ku tanaku se hi lehisa swilo mara va swi tiva ku timhaka hinkwato a ti kuma ho miyela swin'wana mara anyway guys thank you very much ku va mi ku titwa na titwa tambili ni mbarile ma swi vona swithombe lexi ya triple sharp the twist manyana ni va bifanyana heta nyana a va swi vona kahle sharp yeah manyana so guys you can see when mi nga share kwalano na u nga ta screenshot mu sendela ku ata a fika ku tolovela a chomi ya yena ndi nga nani futhi ni na 40 years un'wana a mi na 32 35 fana luya a mi na 34 ni swi kwala ya so mu ntsinya so a hi nga lavi swo tala a ni n'wi chava i foneriwile no fola ngati loko a heta fona twins kuma ku mhaka leyi kumbe ta nga zangi yi ya mara i khala ka hi hleva khale ngopfu khala ka hi hleva misa loyi a ka phuma renga na mhaka na swona a ku i vitana 1+1 va ri post a yi fambe 1+1 musi ma swi 2 se 2 mina Thomas 1+1 hina na mara ni swi acceptile nkarhi wolowo swi hela ku vuya yin'wana game ku ri ma vona swi tshama swi ri njhani ku hleva mi nga xavi ku hi hleva na ku hi vulavula mara i nga hleva hi munhu loyi a wu tshama na yena or a kuma ti-adjust ka yena a nga tshama nyika ti-adjust i lo nyika ti-adjust tsena to endla ti-fake ta swa ti-payslip a yi tiri ti-fake payslip hina hina ti endlela twist hina taswo loko hi ti holeho ti va triple T swa na famba straight taswo vona swona swi nice a swi fambi swi apply wa timovha ti ya le na le ti apply so guys ya mistweli hayi u fanele ka mageba luya ka mageba ri kwa hala ya i mageba ri ku swa fana mu n'wi byela xa swi perfume to nuwa hina jelezela vanhu ku va ta business yin'wana we luya va ri mani luya i hle perfume wa ta business ra mina leswi we nga ta timovha hi ku jelezerini hina i hle ta ka hina laha ti-advice swilo va tele ngopfu vanhu va xavisaka marisi va tele ngopfu vanhu va maendlaka marketing a yi tshama jelezela munhu hina mara un'wana a nga zanga ku vafana va ka bungeni baloyi i te 1+1 the twins na tolo ndle life musi na tolo la a ni mi swi voni ni van'wina mi ndle life la a ka chinga leswo ma twins byi ri timovha ta mina a loko a humesi tiyisela n'wi byele xitatimende xexo a xi khomanisa a vuya na xa hina miti lowun'wani buloko a ta ni n'wi thegile laha a zwakala nghena ni chavile n'wi fonerile ku yes xiriliyani hi byerile ya ku we timovha ta wena ta mina jerile mi nga ta vutsotsi va ku dyela sa ni vurile se a swi n'wi kwatisa swi n'wi a ku ya ma nga ni tiveli mina xere matshopetani vo tala mi n'wi tirisa wa mina
ya ni famba nele ku n'wisa vo Cape Town ni ya ku ni fambisa sa tibyaleni mani ntlanyi mina ni ho to tirheri ya mina na hayi 1+1 a end mi vhe mi vitana ku 1+1 sweswi ya 1+1 a na ri khumu yeah guys kesini swinene moya musi wu kahle mi ni lava sweswo phefula hiku a ndzi ma phefula na twins swi twa na hi twin a swi n'wi khomi kahle va hi fonele vanhu vakulukumba xemba n'wana va tibise va gasi humani ka swona mara ni vona ku leyi yi lava ku hentisiwa ku a ta yi twa ku na yena a hi chavi leswi a hi chavi leswi so a ndlela ku a ta swi twa ku swisa swi ni nghenerile ene a n'wi nghene mina ni wala a n'wi nghena ni twin mara a ni i katsa na hina i ri vafana lava so nge tita hi ku fake ya payslip na juda hi vula endla ti-statement ta fake va khopa va endla mfana luya tivela ngopfu mfana luya nge bye xuma ni tivela in and out mina mo twa thandi la ta ku yini la lo ka hina loyi loko va vulavula nyongo na ntangu ta ni nge na majenge lava yini va yini kambe swo fembiwa ko malume mi swona ku ntele mara va ri yini kambe swo fembiwa leswiya eka mbili swo ni te entisela tola ku yi va xavisa ni nge heti ku njhani fuke la ku ndzela la ku ni guide ni ko njhani malume wa fana fuke la ku ni guide moya hansi n'wana papa mina n'wina ni nge mi tshiki mi lahleka se ni cool ni kahle se ni briefisa na program ni kika mphefurini ya premise lu a hi dya hi wena a hi yevula hi ene hi ni swi vona mara wa ta ku tisa ku yini ni ku a wu ni focus ka business mara ne so no karhala wa ta ku nga n'wi johelangi i kha kombela ka wena ti-advice manyana a nga ni dlaya ku ni dlaya mfana luya na ko ku tsundzuxa n'wana papa hi problem vutomi vhele i ku akana na ku tsundzuxana ku fika loko hi fika hi vulavulana cause hina vanhu va ka ntima hi nga ku na problem ya ku va hi vulavulana and loko se hi vulavulana a hi vulavulani kahle munhu i ku lava u n'wi pfunini vhele u n'wi pfunile swilo swi famba kahle mara a ku heteleleni a ta hundzuka lowo biha yaleyo a hi problem ya ku vulavuriwa a ni chavi hi sandiri ku xin'wana xitatimende n'wana a fika a ni sendela ka inbox ni vhele n'wi unfriend at the same time loko va ni gega mi nga ni sendeli hi n'wina loko a ni gesa na hume kona a ni na ku byela swin'wana Zuma ngi vulavula everyday Zuma masitwa zilasi mali ngi vulavula everyday so beso a nga swi voni a swona mara imagine n'wina mi tlhela mi sendela mina mi sendela for yini kota ku mi lava ku ni twa ku vava mina se xa kahle kwini hlekani kwale a nga tsala kona mina ni nga senderiwangi ni phela mina masitani munhu wa yini ni ti dumiseni mina se swa hlupha network mara mi swi tiveli a zimbula na n'wina mi ku Zuma wa vulavuriwa loko munhu u ze u va ku vulavuriwa i munhu loyi a tivekaka ene na n'wina loko ku sweswi ma vulavuriwa mo twisa ku mi ba kahle se ai ali mara ni bora ku misa loyi tshama na problem loko a nga ri munhu un'wana ta nkinga i munhu la to va randle life to la kha va hi wasithu se imagine each and every day I block but network why am if I break ya n'wina n'wana papa last it been last by the example Sunday ru ka hume ka yena no mo fona ku ndo tsa ku busy one ako a ku n'wina ngona lo kaneteni ma tu sesi ha ni vula mfana wa wana ka gegane timovha ai movha ba iminyana ai mina so dan gegi movha ini nantiri bote twanani kazi bloshi va ri ni huma mati ku se ni fela yini liya ba vula sweswo me va lahleka i buto wa mina mina ni ngheni helo we boti mina as na n'we mi vurini mi ku nga ni guide yini a ni tsundzuxa hi ku hi leswi mi nga ni kombela swona ku humelela yini kumbe ku famba yini n'we buti a ni zi futhi endla ku tingena ene futhi a ni nga zi ni hoxiwa ka timhaka mara xikulu ku a vuton'wini hinkwenu ha ni dana ene loko ku na problem because nga ku gaza lexi ku na problem nyana loko ku ri na problem a ku tshama hansi mhaka yi ayiniwa because yi nge tshami yi ri right hi ku laha vuton'wini swi nga endleki nga ku dlena loko ri ku hanyeni twana misa luya ni problem ya yena i hlava ngopfu na tshama na vana tshama na vana toloveli na tshama na vachavi ku
ma personal misalo itshama na every day we get advice every day ngifana ukama lo imgidi so ngasingena ana makamuntu ba sabotana ba byeriwa sabotana boto ba ngabuli ala ba ngenisa ni ba dulu misalo kuna 3 ba to basha hinkwavo angona ababyela aluko yembele ku misalo ina nkingi lokhu igegeni hinkwavo lana ba tshama kuna andisinde yini ba kuwi and aniko ba room anondlela kusuma mara swin'wana khalangane loko sweswi nkoka miri a ma la ku phefula nkarhi wun'wana loko ku ma swi vona ku thandiwa everyday i le ndzhaka n'wina you just ignore me it doesn't help because vanhu vo tala va swi vona ku famba yini loko mo ni vonisa swo ni kha ni sala the twins endzhaku va ta swi va swi vona ku no munhu loyi thandiwe hi a nga na problem the twin a va na problem ya a ku na nkinga sese humani ngaze ba ku nan'wisaka mfakazi humani sharp bye ni humesela swilo ni huma njhani kwala ya na n'wimi lava ku nghena va ta jika va ku na n'wina mi ri kona mani twisisi naswona ka n'wina hi nga swi lavi ku teka vanhu ku va dlina va ku ana mani n'wana ka fakasa ka nghenini kwalaya swa hlupha na ku mihembele swa hlupha vanhu va ka na problem ngopfu mina ni na nkinga yo mi nga ni gega ni nga tichomi ta n'wina mara loko bava na ku mihembele tshama mali butana ngopfu ma swi tiva loko ya Soweto hi fika tshama na vanhu ni chomi ya minkarhi wa loko suka ka chomi ya mina mara sweswo ta tshama na mina ku dya swi rent every day ayi minyana futhi lwa ngendzeni mfana loya mana lwa yi minyana lwa nga na chu lwa yi minyana lwa so bola lwa ta tshama ndeka swimming pool mi kha ku titimela weather so ku swimming pool ku posta na se ni sanyana na imanyana ina na so swilo ina so swilo ina ene ya supposta ma swi vona and so boni poster kwani mi ndumile u do munhu ka duma ku ta post so boni man pe mi ndumile master 1+1 idumile ayi dumanga 1+1 ka vanhu va yini asen kahle ni nga huma musi ni nga vaya ne ni nga vaya musi ku right sen ni nga dance la ku ya dya lunch na twina la misa loyi sigidi la ku hlabela ila ku hlabela sigidi la bata yebula no sigidi chavi va n'wi yevuri chavi n'wana dadwe n'wana ni me no la a ni nge teki na 30 seconds no la ku basisa vanhu ku a hi sigidi i mgidi wena we sigidi adelelaka hey hikuva busy va ri hey sigidi i menemene hayi umgidi i wisani vito ra xona mgidi ka mgidi a ni la ku basisa yaleyo n'wana hanga va sungule va yevula chavi phela va n'wi yevula i nga hlaveleli va ka tona kona va n'wi yevula chava ku heni hey xi n'wi byese ka life suku ya chavi ene khala ka xi n'wi yevula xi n'wi bara na ku ri a xi khala ka xi hi lava xi hisa lexi mara wa hemba hi ku kwani hayi wa hemba ta wutwa munyu mfana luya a nge jikajiki a nge eni tigigita loko a ni vona ku ta va jika va vona movha triputi ta ta hansi ene a nge biwi i to swi vona ku ya hayi n'wana bava swi ta na wena loko munhu a na ti-issues wa n'wi fonela n'wi byela wena 1 2 3 fana luya hi tshama na yena n'wi nyika ti-advice each and every day loko va xava timovha hi ta na Nigeria luya i teka hina ndi a ku lava ti-price hi n'wi nyika ku caca leti hi n'wi teka swilo hinkwaswo mi nga mi swi vona a posta na swa hina ni mani za ni posta swa hina mina hi kwini hi ku a nyika yi va hansi 850 na ka hi ba 950 mara a mi tshami twa hi gungula ene price ti kuma ka hina wa twisisa ya saya sigidi no I give vanhu va ka TikTok va sigidi ya n'wi sigidi lwa i mgidi wa ka baloyi futhi never wa ka hina futhi wa ka hina ayi mi wa ka hina Thomas never ayi that's why mina ku nyimpela Thomas na ingena mara ya un'wani never ni mashavisa wa n'wina futhi twa yena lwala yo wait ba yebule ku va yebule ngopfu la thembisana mara mtsomtsomi twa ndla ti life yi tlhe swi hela va yebula va mani va ka hi tshika swi hela va matwa hi lengwe na Thomas hi focus ka business ka mali lava la ka mali a hambana na ku ri mihembela ene a hi teki swimalani hi ku musika mi hi lava hi ni tirheta so vona vo tala mi nga hi voni tigigi to hlaya va fika va hi byela hi ka 5000 hi wena 5000 ku xindla 10000 ka dyiwa yini u ta xava 5000 ala ku mi nga yi teka leyo
mara durha mina Thomas ku na hi maketa swin'wana ku hina swi tiva ku endla ku tala yeah so that's what I got. It's so that I'm a kid so that I'm like one icon and what a girl na what quick so way to more icon I push you why bang na mali yeah 1+1 anybody should but you will be to chocolate with the twins we talk 1+1 I 2 1 2 say 2 mean I believe talk about the social twins I'm be strong you know I'm not 40 I'm 8 years 8 years so 8 years I'm not waiting April, May, June, July, August, September, October, November. Yo, 8 years plus 8 months. Ekule ngopfu. One on one shame. Ahleba na mina hleba. Ani hembi futhi nahleba na ngone kahle masuba kahle. Ahlebe solumana. Manje so tahleba munhu loyi ekupfunaka. Hayi dodi liya. Dodi. Dota na kumembela so tshama hi group swi mi ndhawini some swin'wana swi ta mi onhela ti-business van'wana ba careful swa onha va munhu a ta ka wena a ta fika tshama munhu ejambu ri ya ala ne na ku yinama na ku dyansi ana ku dyansi lani ana ku mi briefele yaleyo guys hlangana promo kulukumba ngopfu la munhu wo hleba na mina hleba ni hembi mana ba swi tiva ku munhu a nga hlebeku i tshama hleba pastor donation a nghena i hlasela ma swi tiva na n'wi kwalano yi nga ndlangi nchumu nyimpi ya mina a ya wena mina na ku mina swo nyimpi ya munhu un'wana ni ngheni van'wana va hi hlebile last kambe le kwini ta muzela va byela Thomas a hi vutisanga je tshama na vona hi ku hi ku loyi i ta ka Thomas loyi a va ri hina hi ndlela hi ndlela leswi loko va singa vutiswa ndeke va ku swi wrong leswi mara a hi mili tshama na ku mata swi twa president ya ngopfu mara loko i kha i tshama na mina every day kuma ti-advice yo no va tele ngoni ka mi byela timhaka tin'wana kha mi hleva vo tala va n'wina laha mara a la ku tlhontlha yin'wana nyimpi i tele ngoni ka mina vo tala va fana laha tshama mina yena mali ku minweni ka mi byela to tala u ka nga la ku mi lwisa but iPhone hayi low ri busy ta fika tshama ku shesha so the price nta so deposit is mata nkombisa i register so hayi vikile sungula i beso hona ba swona hi vo ti price ti arani i vutisi if a nga hi vutisanga mara a tshama hi vulavula nchumu ma swisisa ni so swi ndla ku hina a tshama va na timovha yini va tele ngopfu va rindza ku timovha la a ni ta problem munhu mina a xi kumba ku ya mimovha yi tshama leswi swi na to famba tingena famba so ya phikizana munhu ata phone every day timovha ti kona ila ku twa ku ti fambeni andi fa movha wa phone ku wona ri ti fambe khale hi se famba ya ku ndisa ku baba ta mina la ka mina mo tshama muthu hemba ka mina hembe mi trend indlu ya mina wena yindlu ya durha yi fanele ku na ku eta swa ti-fake leswi ya mi swi endlaka ku xava timovha yindlu ya durha u weriwe yindlu na ku va tshama no swimming pool kuma leswi byi le matini va hansi yi nghene matini maka matitimela so a ta mfana loyi ai mara va hi notisile va hisa van'wana va ka mageba va hala ka ndhambi na va ku guys mi fana lomu n'wi vono a ku na munhu a n'wi rhandzaka ka hala ka mageba swi toka ngo leswiwani post ya 24 September leyi ni va xikipa xa mina xa saseka xo basa ni nga xava cash 3000 na bijini ya 7000 ni ya gegiwa toka vanhu vo tikukumuxa byi hleka byi swa la Pitori byi hleka leswi loko xikimi sweswi ya ndzi vulaka no Thomas i twa ku vava kha hi xava mpahla a boti swa yena leswi swi mara va start ku yi xavile namuntlha swi ndlala swa Fabian whatever ta mfano mata wa ntora ku membele ntora na doka ta nghenisa mtatu mara na ulanga na ku hemba slash xi ya mina slavi munhu tshama ka un'we na vasati ka lowu hinkwawo a fambi na njanga njha yena byaleni va tlhela va n'wi bela fambi na sawati byaleni mina nefa loyi ni nga n'wi lovola loyi nsati wa mina wa swi tiva ti humela chomu ta yena va ti enjoyela shem va dya life
loko la gushi no xava na birthday mi voni nxava gushi nxava u tshama ngo va mbala ti-fake timba ti xava timba tin'wana to xibokisi ta hayi wena yi tiva timba leti to ni mbala timba leti khale mina swi to tala handlwini la timba leti xava swona munhu la slip ta vo ta xinepe kwala handle hambi yo bayisa nyana swi fana yo ndla rambele swi nga swi skipa swi ta swi ku swa ti Fabian to ku yi exopeni xopa Fabian a yi lavi poster ndlwini poster shop ni teke chance futa hi mutongelo ku hi posta hina hi kona ku a nga post na ku mi ta ku a ti fake hi tsokale ti fake sweswi ma swi vona mi nge vuli ti fake mi ya mpahle madoda ngo ze kwatela sweswo i kha i tshama va tele ngo va hi gegaku ni mixisi mara ni ngi twi nhlamulo ku a nga hi munhu loyi ni tshamaku na yena bora hi ku ni gega hi munhu loyi ni tshamaku na yena every day yo va n'wi dyela ku sati a sudi le loko ni mi byela ku mina nga dya mi nga hleka swin'wana va yi fonela Thomas ni tata na hlamula email ya hlamuriwa foyinini babo swi hleke ngopfu se na tshama na sweswi ku a teka chance leswi email ya foyinini u hlamula kwala hleke ngopfu ku mara xixiwa ni bari yona so hina vanhu va status hi twana na vona xero fana luya sidwele i endle ti-perfume ta yena kahle mfana luya kahle i gegwe ngopfu i tlheli n'wana wa vanhu mara i le timovha lami twa hi gungula ku ndliwa leswi twa hi gungula hi xave T-cross mi yi T-cross kona la ku phikizana na yena T-cross a yi famba hi yona ku tshama langa na movha ku lelelelena va tekile lo basa ta zemi sweswo ti fale tin'wana ti nga laveki hina hina a chance hina xeme chance hina bus straight garage fambe place the twins suku loko movha yi na 3 months bona 3 years 4 years nga ku ya hlakala back to taka yin'wani business yi famba kahle yi va nice a chance hina a chance yena ni wa loko hanyini kahle mara nga ta bayizela yena ku ta ku byela timhaka ta yena fambe hini ta ti-statement ta fake hina Nigeria ta for Europa ku a ni tirhaku hinkwenu ora sino yena movha leti no mi byela sweswi ta Nigeria n'wana xin'wana xa koma laha n'wamiri ko phatinya ko le ka yindlu ya midende va ku ya vona ya yindlu ya makulu mi xi vonini xo koma nyana a nga yi yo bayizeli a yi minyana hi deti swo hasi laha hi nghena kona kun'wana na ma-tombstone a xavisa hinkwaswo na n'wina loko mi lava ku xavisa n'wi vo xavisa mirhi nga mi endlela business hinkwaswo so guys thank you very much la khesa ku va ni brief nyana ni kahle nyana se ndava kahle xemi ambila ma yi vava namuntlha hi bule n'wana Thomas ku hamisa loko a delela yeah so it's fine ni swi vonini swi twile ya yena life mi ya ka yena a na tlheriseli mi ni bi kwala ni nga boko loko a lava swin'wana nga ti humesa a ni nkoloti mina ni tshama ni kolota mfana luya mina never ku na ku pfunana ku na kola never hayi so va nga ti thyaka hi biwe gegwe ngopfu ni va Alfred vo tala va tichumu ta kona va kha va hleka va hlavelela ya so sweswo a na nkingha hi vena mbala siku ra kahle ne hi hanya kahle mbala siku ra kahle mana mi enjoya i Tuesday ya kahle ngopfu ni pfuke ni ri kahle masoni ya twa swilo leswiyani vhele humesela swa khale leswi ni bora ma vona loko a lo susa swa yena mana ni chavi ni nge susi leyi na ta yi vona ni bala leswi swa khale swi huma hinkwaswo no mi hleketa nkarhi wun'wana hi kwatelanga swin'wana hi kwateli nchumu hina hi kwateli sweswi nga swi endla ntsena na hi tekixa munhu xevo tekixa munhu hina va hleve ngo lo continue ya katekana ya wa mhani le ka acha bara hlamula nchumu na ye va careful na wena na we katekana wena wa ta onhela la a na ri sungula va kha va hleva kwala mo tela mahungu va tshama n'wana va kha wewe kwala se mba careful guys business ta n'wi ta onheka kumbe vitana mi ti menemeta fika hleva kwala mi hlavelela a ni ku nge hlamuli ma swi twini ku hi leswi a ni tlhava leswi a na ba maka se swi nghene swi leswi sis va hezi va la mahungu va le nga fambi hayi xa ente tlatswa mapoto ni weekend ku na gig tlatswa mapoto mi ngisa matafula kona na swilo hinkwaswo bye guys ne tambona hayi ni nge vuyi life yena ni kombela ku mi nga mi nga sendeli nchumu swa yena mhana ku senderiwa mina ti vona nesh a ni senderiwa ni tuli nchumu
When me lava ku nyika advice is fine. I take I'm gonna phone that sweswi. Kaluana na hindza leswiyani. Kesile guys. Love you guys. Love you ngopfu ne. Lo pate ko nya namuntlha.